spéciale amb un autre fenno talentuoso, la baironese Sylvie Pules, l'accordéoniste famoso ben distorti un double CD Nostro Lengo, un omaggio alla cultura e alla lingua occitanos. Estelle de l'accordéon en France est dans le studio d'Alain, à Légovy, près de Toulouse, que Sylvie enregistrait son dernier disque. Un double CD amb d'un costat des faules de la Fontaine, rebirados en occità, et de l'autre des compositions et des reprises de la canzone française, tout en langue nostra. Che bravo la montagna. Questo è Michael che abbiamo tutta in testa e così ero nel tiradù rempli di pusco e non abbiamo pas il tempo di fare quel progetto e come penso e detto me che fa pendant il confinement. La musique et l'occità, une histoire de famille per Sylvie. Son gran e son père erano accordeonistas e se parlavo la lingua all'ustal din cantal che 3 generazioni vivono a masso. Con ma cultura, con ma lingua, con il nostro strumento e sono fascinato per quella cultura doc, che la cultura de ma regione, de mon país, e sono come play bel qua de dimostrare també a Zube nostro danzo, nostra lingua, l'accordeon, la nostra cultura. E la nostra cultura, Sylvie la paro sulla scena di Francia tutto, ma sta bene in Spagna, Canada o in caro Argentina. En 2015, resa au pet un disque d'au per sus 30 ans de carriera. Ça représente 5000 balles, 2 millions de danseurs et 2 millions de kilomètres parcourus. Sylvie faguet 12 cops l'Olympia, giuguet també a l'Alhambra e a cada cop butto de cultura nostra din tutti i suoi spettacoli. La Sylvie qui est l'accordéoniste, bella a loro dar la més coneguda que bat hexagon sencer, e a qui remirable d'avui accordéoniste qui parla la lingua nostra, qui è sia occitano, e ho Bernardo, mais enfin, adesso che también a baironese, e l'album che ben sorti, l'album che speravo di lunghe. All'escasenza della giornata internazionale dels Reis de las Fennes, l'IO organizza demà a